Di man lalamot mga kaaro, bali deliver tayo natan jad Pias Mapandan January 28, 2025. Thank you pare Jan Soriano. So wag na kailangan so sampuran irungan say kailangan dalabat rong table kanda na request ray duara. Maong labat pagbigyan tayo tagapin mo may sa kay video okay tayo tayong pagawa tayo karuman pero okay matla. Natan duaran long table tapos brand new video okay so itar tayo bali delivery ya jad Pias Mapandan wala rin kabat yu ya taga Pias Mapandan nayari yoran kuntakon tasing garat matlabat lad Mapandan wadyak matlabat lad gasang mangaldan so wasang singger katon say singil tayo alwan untanton masyadon atagay tano wala rin kabat yu kaya maganda lang mong birthday wala binyagan da kailangan day video okay mga boss o pwede nyo kaming i-recommenda para na try damot yay bina video okay. Dahil makapoy so grooming natan tayo video okay at least kandalanti maong labat tayo mampupokus sa sakay hanap buhay talagan walay business siya talagan makapoy singa natan botol sa panahon January grabe botol na niman katon hirap so mantisod ya grooming pati istad medyo makapoy katong kahit papaano buti na lang balbalag ya katulungan tayo yay balon business tayo business mi manaya nan aray agagik. Ayan, si Kamiran sa naagi. So, akan business at saya. Alawan siya klabat. Nga pula kasi mother me. Nga pulay papak. Nga pulay mamak. Katutan katuya. So, sakay. Pakatulong ko si kada. Pakatulong dan siya. Ayay balon hana buhay miya. Bina video okay. Katon balbalag ya. Salamat. Gano'n nga pulay inami. At least, walay na itilakton. Kinad si kami. Pamana kahit papaano. Katon thank you pa rin kay G. At thank you pa rin kay mama ko. Gano'n nga po kilama. Gabayan nyo layang business. Tanong anos matlabat maanos so anak yung Aldrin Gasaga man thank you bali Pias Mapandan niya.